Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Rasululloh payg'ambar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh rasulum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh habibim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İbrahim alayhissalom payg'ambar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İsmail aleyhisselam peygamber. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah peygamber. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Resulüm. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Habibim. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tacikistan Prezidentinin namıdır. Malal Rahman namıdır. Salam. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tacikistan Prezidentinin Ramim Rüstam Rahmanov'un namına salam. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tacikistan'da halkıga namına salam. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruslarımın namına salam. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qarindosh urug' jiyan qarindoshlarimizni, avlodlarimizning nomidan salom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning